Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumnget. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw. Kapim laang matitinimplam ising bakay. Agtimpla ka mat iti kapim Kabailam dayta. Saan ka matabaldado kat? Na, apaya na pulot ti ulom kat bigbigat. Di mon saludsudan, no apay. Awan matamo kabasol ko bakit? No agkapi ka, agtimplakan. Saan akum kumpurmi ti lawlawatam dita? Apay nga rin na pulot ti ulom. Ibagam ngamin apay. Tapno amok mat. Ay agsardang ka, si ka Orlando. Saan asyak ti kasta-kasta Jak amokin ka bakit? Pumanaw ka iti sangwanak, tamas asarak iti panagruprupam. Alawanan, pumanaw akon. Di ka nga ruda nagungungot, kababain ka nagiti karuba. Sika magayam, Orlando anak ka. Nakaumay ka mat. Adaman kayat ka asaludsudan kada kayo nanang? Anya dayta anak ka. Kastoy nga men, kalat nga agungungat ni bakat ko itay. Naklatak taawan mo't amok abasol ko. Di ka pa'y nairwam aya. Ang mga no red tide na. Saan matasigo da kastay nanang? No awan ti ambom abasol mau. Anya kumangay ti pagdanagam anak ka. Sa anak namin na nairwam makas niya ni bakat ko nanang? Maikawa klaeng, ta saan nakmutan nga itimtimpla ni ti kapik? Saludsudam, no anya ti parikot, anak ko. Di namat nga rod ibaga. Ano sa makulitan ta isulaang ti makasungbat iti saludsud mo, anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Sa dino ti papanam ising anak kao. Iti ayan ti kumarik tatang. Nagapa kayo kaday kanila kay mau? Marurudak iti dayjay nga Orlando tatang. At ti basol ni Orlando aya. Basta? Ibagam ta mga nada maitulong kao. Awan ti may tulong yo iti parikot ko itatatang. Maalapay mat siguro iti nasaya ta saritaan. No agawid da nga Orlando, ibagayo alabaan na mat dagiti kawas na. Anya? Agkanya-kanya kami itan tatang. Ay sana nasaya at ti kasta kapanunutam ising anak kao. Sige, mapana kong tatang. Tibilin ko di yo liplipatan nga ibaga ka ni Orlando. Ay, nawaw. Nakaumay ka man, Mari Iseng? Mabalin ti maki-standby dito'y ayan mo, Mari Puring. Ti kunam kanya kat aglaba ka ita, Maray. Kumaa? Si madutak iti nakitak, Mari. Ha? Ada nga nakitak iti Facebook itay, Mari. Anya da ita nakita, Mari Iseng? Ladawan da Orlando kanti ex na, Mari. Si kakit dimot, Mari. Kita hakman ti ibagbaga, Maray. Aday tani, Mari. Kita Nag-sweet da, saan ka di? Aywan nga agpaiso, Maray. Nag-sweet da iti day taladawan. Agsilselo sak, Mari. Aguray ka. 8 years ago, kunanamat, Maray. Uray pa'y 10 years day ta, Mari.
Agselo saklat ta. Ah, ay awan mo, Mare Iseng. Sa dinutayan ni ising tatang, jakmat makita di balay. Napan itayan ti kumari na. Aging gaita kat saan pa'y matanagawain. Nasakit siguro tinakam na kanyak tatang. Madamag kuman anak kao. Nakana iti saan nyo anang kinaawatan na iti asawam. Awan mo't yamok tatang. Mayat kami matitikalman. Matlagayam. Anyagay nga ta, ti pagpupungtutan na. Itayag sa palangan ng rugi day tatatang. Mas dawak, takilat nga agung-ungat iti nakariingak, kat awan mat amok kabasol ko. Ay, babae at talaga. Awan ka di tinadakamat na kada kayo, tatang? Awan mat isungbat na iti nagsalunsudak, anak kao. Ngala, bayan tayo pa yung tatang. Adala siguro na dagsen na pagdaldalanan na asaan na amay baga. Lasayat may tanagawid kan ising anak ko. Kaya't kung tiagin na natatang. Ay nawaw, mangantayo pa'y ha? Nagluto nila kay mo itinaimas asidaan tayaw. Sa anak ang mabisin. Alya nga menti pagpupuntutam ay anak ko. Basta, nagipangana ko ni iti ayan damari po ring itay. Makan kayo kit di matang. No adda parikot mo, pagsaritaan nyo anasayaat kan Orlando. Sana kasta kalat-latan nga gungungat ka. Marurudak nga ron, tatang. Anya ti makagapaw. Ibagam tapno amumat ni Orlando ti aramidan na. Apay ngay bakit? Inruar mo matipungan kan ulas ka. Manipod ita, iti salas ti pagturugam. Si kakit di mat bakit? Adda ka di pa'y masapul mo, tairwar kon? Saan ko mamatakasta? Bakit? Sa anak ang makaturog iti salas no ko Parikot mo daytan. Ay nawaw, anya kalakit din bakit? No awanan ti ibagam, pumanaw ka ni ti sangwanak. Apay aya kasta ka. Awan mo't amo ka nagapaan ta. Di takas, kaya't kung tiyagin na na. Please mo't bakit? Sa anak laki di ang makaturog no kasta. Apay nga dapay laang iti basket dagiti bado ni Orlando, tatang. Inayon mo na labaan, anak ko. Saan ka di nga imbagak kada kayo nga agkanya-kanya kami pay laang, tatang? Isumod lang aglaba ka. Badok lang ti labaak, tatang. Ay nawaw, lukas talakit ya kanayaw ang mga nusinaan na kati asawam. Di sinaanak lang. Uray pa'y agsubli iti ex-girlfriend na. Awan ti bibiyang ko, tatang. Anya ti kunam? Uray makisinublian day jay nga Orlando iti ex na, tatang. Awan na sakit abakrang ko. Intulkuan sinaan na ka na talaga. Kat, kumusta kan, Mare Iseng? Kastoy lata, mari po ring. Di mo ibaga ngaging gaita kat agselselos kapay lang itinakitam aladawan, Mare. Uray asino matamare. Agselos no kas jay ti makita na. Nabayag mo tanday jay, Mare. Ay na, kasla kayat ko ti agsangit, mare. Ay, nay. Madi Mare Iseng. Nasakit launay tiriknak, mare. Apay ngamin nga agselos ka, kat nabayag mo't nga rudan day jay, Mare. 8 years ago day jayan, Mare. Uray 8 years ago day jay aladawan. Masaksak kita naklata, mare. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat si kamatiin kalay sa ni pari Orlando, Mare. Sa maysa, account mo ti ex nila kay mo tinang kitam itiladawan ng ibagbagam. Apay nga minadida idilit, kat nabayagan a panawon day jay. Sa maysa, saan kayo pa yung agam-am mo ka ni Orlando idi na ipos day jay aladawan, Mare?
Agsarita taman, Orlando. May papanitan niya tatang. Maumitay awan ka. Anda nadakamat ni ising kanyak. Anya na tatang. Ti ko na naitay ket oray subyam ka no ti ex mo. Ex? Asino ka no nga ex tatang? Awan nadakamat na anagan. Miso siguro ti makagapo no apaya na podot ti ulo na ken ka. Awan mat katetix ko nga ex ko tatang. Amo pa'y anak ka. Nakmet amaw no apayakas jay tinaibagan ay tay agsapa. Ang amom tuman anak ka. Iseng anak ka. Nakaring ka kadipay. Apay ka di tatang. At ako makayat ko nga ibagakin ka anak ka. Anya ti ibagam tatang. Kasi nila kay mo iti salas. Ay nawaw, apay amaasyan kayo kan kuana tatang. Malamlamen iti salas. Deserve na day tatang. Ayunay kananak ka. Di mo urayan ang maupay nila kay mo. Manungal dawan nga iti salas ti pagturturugan na. At naglawa mo ito'y silidyaw. Basta, jak kayat amaturog ni Orlando iti silid mi tatang. Kumusta kayo ngayon iti asawam Orlando anak ko? Saan kami pa'y ngarod nga okay na nang? Ay nawaw, saan kay amaawatan? Jak pa'y ngamin nakasarsarita ni bakit mo kahit? Jak ngarod ammo no niya ti aramidag na nang. Di namat ngarod ibaga no niya ti parikot. Sa anak mo ta mamad daw. Kasta talaga dagiti babae anak ko. Ada siguro tinakita na dita, di na nagustuhan. Iso kasta. Di namat ngarod ibaga no apay. Tap na amok kumamat ti aramidag. Ay wumlata anak ko. Maay-ayon to ka day. Sa pala kumaana nang. Sigurado day ta anak ko. Gagangay iti babae. Narigat ti kastoy na nang. Kilat nga agungungat na jakmat ammo na niya ti makagapo. Manusamlat ta anak ko. Tinapatag kat saan nakaakab-kabilan. Kan isuksukat. Ammo ko na nang. Mapanak itayan ni Mari Puring. Amangan no adanadakdakamat ni bakit ko kenkwana. Mabalin ka ditag sa lunsod, Mari Puring? Nasaya at met ta na panunot mo tiin may pare Orlando. Adda kumamat kayat kung nga ibagakin ka. Saan ka mat ngamin amaranranaan? Anya ti ibagam, Mare? Si Kapay at ti umuna. Anya ti kunam asaludsudam pare. Kastoy ngamin, Mare. Apaanak ni bakit ko ajak mat ammo ti makagapo? Saludsudag ko man, no? Danadakdakamat na ken ka, Mare. Day tamat lang ti kunak nga ibagakin ka pare. Ay nawaw, naimbaglagan nadakamat na ken ka, Mare. Ala, ibagamon no niya ti parikot na. Tapno amok ti aramidag. Dumngag ka na imbag tarugyak ti agistorya pare. Kastoy ngamen pare Orlando. Nakita na kano ti picture yo iti ex mo iti Facebook. Picture? Jay man in post ti ex mo aladawan yo 8 years ago pare. Ladawan 8 years ago kunam, Mare? Wen, isaw ti pagsilsilusan na. Ay nawaw, nabayagan na jay, Mare. Isumat ti kunak pare. Masaksaktan latta ka no. Sa maysa, doon ni Rose nga ex ko ti dakdakamatan na. Nabayagan na di aladawan. Diyak lang amoy ti dadya nga ex ko. No apay di na pala indilit. Saan na siguro na ma-open ti Facebook na. Nalabit akasta pare. Sa maysa, saan ko pa nga amo ni ising ide, Mare? Day tapay ti maysa pare. Saan kayo pa yung agam-am mo idiin post na ex mo day di aladawan yo? Pagsilusan nakit din. Ay nawaw,
Anwam na kita asamong, Orlando anak kau. Ammo ko tatang. Ammo ko no apayakas jay ni bagat kau. Anya ka na ti makagapaw. Pagsilsilusan na kano ti ex ko. 8 years ago tatang. Nakita na ngamin tiladawan mi iti Facebook. Ang na-post 8 years ago matlang. Ano 8 years ago? Saan kayo pa nga agam amoy day? Sana talaga tatang. Katno 6 years mi pa lang iti anak yaw. Ay, na yan na dyan nga isay. Ladawan lagayam ti makagapaw. Wan nga ron tatang. Makaisamak nga ron itay agis istorya ni Mari Puring. Kunaklakit din anya ti makagapaw. Na yan ay taladawan 8 years ago. Wan nga ron tatang. Apay mo nga min, saan pa nga indilit ti ex ko. Isupay kit din ti pagapapaan me. Mala, anusam nga ay aywan ni bakit mau. Simple lagayam ti pagsaksakitan tinakam na. Nalakalaang nga masulbar na ita anak ko. Bakit? Sabong parakan ka? Anwag ko madagita asabong, Orlando. Saan mo't ang makanday ta? Sorry nga minan, bakit? Diyak amo ada jigayam aladawan ti pagsaksakitan tinagam mo. Asino ti saan ang masaktan no kas jay lang? Amo, bakit? Saan asyak ti nakaigam iti daya nga account ti ex ko? Diyak nga rod amo na apaya di na pala i-delete daya aladawan. Ti ba ka makit di? Kayat mo mat? Di ka ka din agselos, bakit? 8 years ago daya aladawan. Saan ka paimot nga amo ide? Sa may sa awan pagdanagam, tas si kalaang ti babae iti biyag ko ita. Pudno? Uwan bakit? Iso nga ro da si kati inkalaysak, tas si kati ay ayatag. Aging ga ita, si kalat ti ipit-pitik ti puso. Ala, wanan. Mabalin mo ti maturog iti siled ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay bakit? Ay ayatin ka unay-unay, ising bakit? Ay, nawaw! Normal laeng iti may sa relasyon ti panagselos. Kat kas agasawa, rumbang laeng apagsaritaan yu anasayaat. Iti kasta, kat saanan adumakal ti isyu, kat masulbar adagos ti parikot iti nagbaatan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumnget. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ludanak man pa'y Marinora, 15 pesos laan. Itad ko ti bayad inton katapusan. Ay, pasensya kan Mari Frida. Ngam awan load wallet ko ita. Naibusan, Mare. Naibusan?
Wano di mo lang kayat ti agpautang kanya. Ay nawaw, saan hakasta amare? Uray kita zero balance at talaga. At damat Gcash mo. Para kin sila ang iimot mo pa'y. Ha? Imot? Di ka mat makaaw-awat, mare. Naibos ko naklang arudan. No kayat mo akat urayam nga agload wallet akmanan. Saanan? Di mo lang idiritso no di na kayat apautangan. Di ta ka man langan, ha? Ay nawaw, para 15 pesos laang nga load? Apaan na kon? Saan matan nga umay ni kumarim Nora diti balay, Freda bakay? Wana, tadyakon kayat amakita ti panagrup-rup paday tao. Ay nawaw, ada ka diti di yung nagkinawatan? Para 15 pesos lang alod, di na pa'y ipautang mo. Mawatam kumamot ti kumarim bakit? Amumot ni Nora, mabain ngagsinger. Iso siguro ti may sa ama kagapo. Narigat ti maadaan iti gayam akas kan kwa na lakay. Amok mati agbayad. Ngam irason nakit di an naibos ti load wallet na. Ha? Talaga akit di nga imot ah. Da kayo lang nga road ti agkaistoryaan diti lugar tayo. Agapa kayo pa'y mo. Ha? Saan kami nga agapa? No saan akas jay ti inaramid na? Para 15 pesos lang alod, imot na? Erwar mo man tatimba kinargaak iti danawm gudulakay. Ano ang tayo dyan ang bakit? Si bugak man dagiti mulak amasitas lakay. Kung naktumat gamin agumatang ta iti hus, tapno saan ka amarigatan akasta nagsibog ka? Ay okay laang lakay. Exercise kumitlaangan ah. Aday sa, bukawan nakto no maibos ti danum ititimba, takarga akman eh, ha? Word lakay, agyaman aklaunay ah. Lili, ada magkayam ti baro a koleksyon mo, bakit? Ay, word lakay, ginatang ko na iti online. Malumot ti kasta amula. 5,000 lakay. Ay nawaw, nanginabot kayo. Ay, wala lakay ta. Rare, ti kakasta. Manmano, ti kasta mula. Lumabas akmana na Olivia. Siya di daw ti papanam Nora. Ay, di talang klinik nana. Mapanak mangala iti agas. Aguray ka. At the new collection mo, anana. Ginatag ko iti online. Ay, ikanak tumamat iti mulak, nana. Kurso na daklaunay ti kasta amula. Ay, kabarang dumakkel adagaws. Inaldaw mo ta sibsibugan yun, nana. Sigurado anapartak a dumakkel day ta. Malawan. Mang tedak taw no adda ti saringit na. Nagado ang mabalin a pagdalanan day ta Nora. Iti pay laeng mat paraangan. Ay nawaw, saan mo mat ako ko ti dalan, bakit? Bay ata lumabas. Di ka kusilap ako silap dita, tadi namot laeng makita. Di ka mabutay, no saan nga agsubli iti sigod tamatam. Na? Tunggal lumabas ni Marinora kat agkusilap ka. Di ka mabutang no aglak, ha? Ay nasaan to ang mapasamak day ta? Sa maysa, kontrol man ti boses mo. Ang mga numangag na, kat panunutin na asip-siputak ti biyag na. Okay lang, atay sumot ngagpay sutar aramidam. No si kalaang ti kasta ti gayim na, sigurado ak amapunuan kamat laang lakay. 15 pesos laang alod, ngamimot na pay. Ay nawaw ka. Saan tayo ngagpapada, bakit? Depende mo't dahi ta, ano man nakaawat ka tao. Ay, agreeng ka pa'y mango daw. Ay, bigbigatan bakit? Nasapa pa'y, nga mariniing nakit eh. Mapukpukaw ti mulak lakay. Agraban pasaw, binagkat tatakaw. Ay daw, kasano ko maamapukaw? Kit adala ang mo't dita idirabi eh.
Awan nga rudan, lakay. Ang mga ano kinursunadaan dagiti lumablabas. Ay, sana mabalain. 5,000 ti gastos ko iti dayjay amula. Sigurado ka kadi ang mapukpukaw. Ang mga nadalaang dita, hindi mo nakita. Ay, bumangon ka man nga raw, tatulungan na ka mang sapol, lakay. Sino ngamin ay tinangibag agumatang ka itimulaan ng ina? Sa mo i-display di taror. Ay, haan niya kalakit din, lakay. Alangan mat kay iti silid ti pangikargak iti mula, kat pang display mat at talaga dayjay. Anya ti pa kay stresan niyo, tatago daw. Si Kamagayam Lucas. Sapsapulag ti mapukpukaw amula ni Nanam Olivia. Tinakaw da, tata? At hapon mi nga adda tinang takaw. Tadi mi mutan makita. Itay pa'y asap-sapulon mi. Awan mo. Ni, hasino ngay nga tatay tangag tatakaw, tata? Dahil ti saan mi nga amo. Sapay awan ti CCTV. CCTV ti karuba ngay, tata? Ipadas min tumat tagsalutsod. 5,000 kami. Ti kataday ti amula. Wala, tata. Nang runakit nangina pa'y gayam. Agpos kay mutlaang iti Facebook, tata. Anyat amo tayo. Ang mga numasyan tinang takaw kat isubli na. Isa pala kumaa. Tapos saanan analiday ni Nanam. Mapukpukaw ti mula ni Nana Olivia, lakay. Nangina pa'y kanungarod kuna ni tatago daw. 5,000 ka no? Amok no asino tinagtakaw. Ay nawaw. Nakita mo bakit? Ni Nana Olivia ti kayat ko ang makasarita, lakay. Masapon nga agsarita kami iti personal, tapno maibagak met no anya tinakita. Iranam ti mapan itayanda, iti kasto nga oras ta sigurado asan abisi dagi jay. Wen, mga naklabiit. Anya tinakita mo ay bakit? Curiosak lang. Basta, adda tinakita, kat iso ti ipulong ko kan Nana Olivia inton madamdama. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Di da pa'y insubli ti mulam at tinakaw da, Nana Olivia. Ay da, talaga nga awanan. Awan konsensya dayjay nga agtatakaw. Amok no asino tinangala, Nana. Siya kunti witness mo. Ay nawaw. No ambaw, asino nga ron, Freda? Ni Nora. Anya? Nakita nga iso tinang bagkat iti mulay o, Nana. Ay, wan. Malagip kaw anadakamat na akursunada na dayjay amulak idinakita na. Makitam day ta, Nana. Kasla na singpet no kitaam. Ngam agtatakaw mo't gayam iti mula. Awanan ba dayjay anora lakay? Apay ni Laura bakit? Isumagayam tinang bagkat iti mulak ang mapukpukaw. Anya? At ka diti pamanagnig mo iti kasta nga ibagbagang bakit? Nakita ni Freda lakay. Isaw ti may naimbaga itay. At dangarot ti ebidensya ni Freda a witness mo. Isuabis mo ti nakakita lakay. Ay. Di mo patpatsintan yaman amang mangag mo. No awan mo ti ebidensyada. No agul uli makaklatan. Amang no ulitin ang tumanan lakay. Agruam kit di dayjay ataaw. Nay. Mayat mo tiisam mo ang agawid, Freda. Ta successful tinaramid ko. Ay, napakawa na mapaw. Adda man ang tiinaramid mo akalukwan niya. Ay na, saan akalukwan dayjay? Tapno ibagakan ka. Amukit no kasta tiisam mo. Di nakadingamin pakibiyangan, lakay. Agraman pa nagisam ko, pagpari ko tampay. Ay, nawaw. Ay. Amok nga datikat mo asawa ni tiday tanga isam mo. Si puutang bando lumabas dayjay anora godolakay.
Nakita kat anapan iti istor itay. Saan ka mo't asigurado no isong agpay so tinagtakaw iti mulam? May sapay laang mo't ti witness mo. Panagkunam ka de kat agul-ulbud ni Freda lakay. Awang matira sa untap no agulbud di tao kanyak. Ala, aramidam no anya ti kahit mong aramida. Mugkawan kanto no lumabas na ta anura. Siguraduam laang, tanapatan ti bagakkan kwa na. Nasakitan ti ulok, agpampanunot lakay. Jack pulos impagaraw pa maaramid mo ti kasjay, Nora. Ha? Saan kaya mawatan, Nana Olivia? Again, dedi amo kapaylaang. Amaw kasi ka tinang takaw itinginginaan na mulak. Ne, awan tinaktakaw ko kada kayo, Nana. Awanan ti ado asaaw. Isublenkit din no anya ti tinakaw mau tapno malpasan ti saritaan. Ay, nadalos ti konsensyak, Nana. Narigat ti mapapabasol. An-anwag kumangay dagiti mulam kat sa anak mo't amahilig iti kakasta, Nana. 5,000 day jay, amang anoin lakum kit din. Ay, di nakadipat dyan, Nana. Sige, mapan kayo idyan balay tapno makita yo. Di ka naglibak ta adda witness kaw. Adda nakakita binagkat mo ti pasawk. Asino day ta witness yun, Nana? Di mon saludsudan mo asinaw. Irwar mo kit di ti masetas kaw at tinakaw mau. Sa dino tinanggap po, Marinora? Iti ayanda, Nana Olivia. Pinaayaban na, tasyak kanu timpulong ti witness na anang takaw itinginginaan na mula na. Ay nawaw, sikat ti pinabasol da? Siyak ti pinabasol na dya a witness, iti ba nag-adyak mat inaramid? Sa anak mat nga agtatakaw? No kasta, si kagayam tinapan impulong ni Freda, idinapan iti ayanda na Olivia. Apay kumangay nga ramida ni Mari Freda ti kasjay, pare. Panagkunak, kayat na ti bumalis ken kamare. Malagip mo ti 15 pesos alod apag saksakitan tinakam na ken kamare. Malagip mo. Sigurado ka kadi aninora tinakitam anang bagkat itimula ni Nana Olivia, bakit? Medyo nasipngat. Ngam amok ani Marinora tinakita. At idugkat tibok na. Ay. San anasaya ata nagpulong kay Jay, bakit? No saan ka maggaya masigurado? Gaputa at idug tibuok na. Ni Nora adagosay. Kabisadok tila nga day ta Nora lakay. No di mo nakita ti rupa na. Saan a 100% sure ani Marinora tinakitam ay nawaw. Kabisadok nga rod ti itsura day ta Nora. Di ka man agin witness dita no inuulpod mo ti istorya. Di siya akong tulbad. Kaya't ko lang mati makabalas iti kumare. Di rumwar ti putno. Agar aramid ka iti istorya, takayat mo ti makabalas. Para lang iti 15 pesos alod. Iraman mo pa yan ni Nana Olivia. Ay, saan anasaya at ti kasta bakit? Gulo ti pagbanagan ti kasta aramidam. Apay ngayong bagbagam asyakti ng takaw iti masetas ni Nana Olivia, uray sanmat. Iramraman mo pa'y ni Nana iti sakit tinakam mo kanyak, gapulaang iti dayta alod. Witnessak nga rod. Alaman nga rod, napudno nakita nak, anya ti kulay ti kawas ko. Ay, kuha. Nagado. Basta. Anya nga oras nakita nak iti arubayan da Nana Olivia. Ita di ka makasungbat iti diretsyo kanyak. Makonsensya ka kumamat. Sorry, friend. Kinapudno na. Nagulbudak at talaga. Takayat ko ti makabalas kan ka. Anya nga rod ita ti aramidag. Kagurguran ako ni Nana Olivia gapo iti inuulbod nga istoryam kan kwa na. Pinagbalin na kadakas. Saan ko lang ilot ti utangam kastakan? Sorry, Mare. Pakawanin na kuman. Kasano ko mga agsubli ti sigod alin nangan ta kas aggayam no kas tama ti aramidam? Saanin ang maulit? Promise. Sakbay pakawanan ka. Kasaritan pa'y ni Nana Olivia. Kas taunay ti ungat na kanyak no amumlaang.
Manungal dawan tinapalabas. Ngam di mo nagpakpakita na dyan, Nora kanyak. Ay nawaw, relax ka kanila ang Olivia. Kasano kumama kapag relaxag? Iti kinaado ti bulak amasitas. Ti pa'y magkanginaan tinapili na tinakaw. Nagbutang siguro king ka Ada tinakakita kin kwa na. Ngam ilibak na pa'y laeng ngamain. Ay na, amangan mo't nupod ti ibagpagan. Amangan no talaga saan nga iso tinagtakaw bakit. Amangan no mapagpabaso laeng. No saan nga isaw? Apay nga raw na di matan umay. Una, tanuag sarita kayo, kat ipilit mo ti kayat mo. Di mo ding gantiside namit. Naimbag man ta nagpakita ka kanyak, Nora. Anyagay, bayadam ka day, wano isublime timulak at tinakaw mau. Ni friend at timang ipalawag iti amin, nana. Ay, kuwang amin, Nana Olivia. Anya, Saan apod no tiimbagak kada kayo? no kasta, saan ani Nora tinagtakaw? Saan, Nana? Nagulbudak kada kayo. Takayat ko lang ti bumalos iti gayim ko. Nasakit ngamin tinakam ko. Idi saan na nga inlod ti utangag alod. No saan ani Nora? Ibagam kanyak, no asinaw, itamat laang. Jak amo, Nana, tawan mo tinakita. Jak amo no asino ti agtatakaw. Anya? Pasensya ka na ano pinagsasawan ka iti dayjay nga aldaw, Nora. Madanagan aklaang nga talaga iti mulak ka mapukpukaw. Okay lang, Nana. Tinapatag ita, kat nalawlawaganan ti amin ka na kayo. Sana siyak tinagtakaw. Kaya't lang ni Freda ti bumalas kanya, iso nagulbud ka na kayo. Ay na, talaga dayjay Freda. Proud pa'y amang ibaga nga iso ti witness kaw. Tagayam, inuulbod ma ti rumrumwar iti ngiwat na. Da kayon ti makamungag sarita, Nana. Auta kundi ta. Ay kapasensya ka man na, Nora. Bayam, taikak iti leksyon day dya agayim mau. Agyaman ak, Nana. Amaw si Freda. Naglaing ka nga gulbod. Iramraman nakpaikit dahin tapno lang makabalas kay tigayim mau. Ay, sorry, Nana. Basol ko dayjay. Imbabain nak iti sangwanan ni Nora. Sapay lang kumaata, mapakawan nak, Nana. Intun sumarunaw, di mo nararamidan ti kasta. No adda saan nyo nagkinawatan iti gayem mau. No adda sakit tinakam mo iti gayem mau. Idiritsumken kwa na. Saan aday ta iramraman mo iti sabali a tao. Naimbag tasaan ko nga impabarangay ni Nora. Siyak tumayla ang tinakababaeng no bilang. Talaga adyak amo no asino tinagtakaw, Nana. Ninesa, di ta ka bang ibang abarangay tinagtakaw? Kasanum adamuan lakay. At ti insinti ka aruba tayo videos ti CCTV da. Huwan nga agpaisaw. Ti awanan pa'y na babae. Sapay lang kumata, saan pa'y anala daw ti amin, Nana. Pakawanin na kumaitibidot ko. Pakawanan ka. Gamsan akayat asawan day ta apagtalkan ka manay. Napudot ti ulo ni Nana Olivia kanyak lakay. Basol mo mutlang No apay ngamin anagulbot ka. Kaya't ko lang mati makabalas. Kaputa kayat mo ti makabalas. Panagtalik mo ni Nana Olivia tinadadaay. Kamalik day jay lakay. Ay na, bakit? Ikatum ngamin ti panunot mo day ta bumalas-balas. Hey, kundi ka ag-witness no inuulbod gayam. Tad-adda dumakkel ti gulo no kasta taramid mo. Wen lakay. Saanan maulit ti kastoy anapasamang. Ay, nawaw!
No apayo nga agkumare, apayo laeng. Di kay agbinales, di kay mangiraman iti sabali a tao, di kay agaramid iti inulbud nga istorya. Solbaran nyo kitdi, tapno saanen a dumakkelpay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.